maandalizi cha ungofakaze umsebenzi mkhulu nemihle nizobona ukuthi ya lo usiku hizo
akhulume engakonke kwenzeke sihambe yobika inkosi sinikele sesikhona sakhe ukuthi ngibone indaba enkulu ekuphakameni kunobaba lapha kodwa bayithandaza abaphili usuku ushosha abakhulume wabe sethi sabe sesisilo sasikhona sakhe umbala juba isilo sesikhona sakhe sesithi ngiyafisa ukubona lowo muntu aniboni ngithandi ngiyobona lowo muntu lase kufika usuku waselishaya isilo bahamba naso phambili ma isilo sifike phambili uyazi nawe uma ufika bayedela kuyanyakazwa angeke wakhona ukubona wawubona isihlohlane lapho naso sikubona isilo sashikisa yabe sihamba ngezinga siyangabona sikubona isilo basifika lapha ngasesilweni wasesumuthuli laya ngasesilweni ma uthuleka ngasesilweni wasesumumbobela wathi wena wesani utheni isilo uthule sumabe ngesikhathi endozane utshela isilo ukuthi usumabe sasuma isihloka sahamba ngithanda lento eyenziwe ngumuntu engathi lo muntu ngamthanda ayokela imbizo wami khona ayongaphela abantwana basenkulu babefuna bakamthini umuntu ukhuluma nje sebemuntu yaphila ngobele wasethumela ubayele ethumele ingakho isicelo zomlandela womuntu wazizilanda waphila wabankulu wasemazeza indlela ngone ulapha ngabantu ngicela umidawo ukuze ungaphela abantwana basendukulu mabephathekile wasenika le ndawo yasenina indawo yasenina yatholakala njalo inkosi kusisengizwini amagosi ngiyanzewa zonke bekhona emhlabeni nasezulwini ngiphakama ngokuyikhetha inkosi enkulu ephambili kwamaNazaretha esihlabeni njengamanje usukumile-ke uhulumende endaweni yakwamduku noma kwamakhasa ehluhlukule Nkosi yamakhosi ngifisa ukudlulisa nje ukuthi ayikho into ebuhlungu njengokuthi uzwakala igama likaShembe lidonselwa phansi ikakhulu ey'nkundleni zokuxhumana bese ikuzayo ukuthi umuntu owenza lokho imoba yeNazaretha yini uma yeNazaretha uyiNazaShembe ngoba akusiyo igama lasemhlabeni kodwa igama lasezulwini ukuthi uma ngabe singahloniphi leli gama silahle ngakho bese ngibuya ngoba ngizogijima
imizi kaNkulunkulu, imizi kaShembe iyakhiwa lonke umhlaba. Akanye ngalesikhathi esikusona ukuthi yakhiwe kade yaqalwa. Kodwa siyamangala uma ngabe sizwa abantu bephatheka kabi. Uma amaNazaretha akhela uShembe, akhela uNkulunkulu imizi. Ukuthi kwenzekalani? Yini le? Kuyenzeka yini ukuthi kamakhelwane uma bezenzela lokho abazenzela kona wena bese uphatheka kabi, ukhulume kabi, uye ukuthi ugxile entweni eqondene nawe lapho kulelo khaya? Bathi akusafunakala sakhela uShembe, bathi le mizi yokwenzani? Abantu bakho uShembe futhi bona bashoyo bathi uShembe uNkulunkulu, futhi uShembe umoya uhlala yonke indawo. Kungenzeka ukuthi inyama ingabibikho lapho ngaleso sikhathi, kodwa umoya wenyama usukukhona. Ngiyacela ukuthi abantu uma benza izinto bacabangisise, angazi ukuthi kusekwenzekani noma inzondo imfikisaphi umuntu. Kona ungamthandi umuntu ufikisaphi, ngoba ngesikhathi ukuthi wenzani ukhona kwakho futhi ngabe uyakwenza, kodwa kusele mbona ukubani umuntu ukuthi yini ayenzama siphi isikhathi. Izolo kade bethi uShembe uNkulunkulu, abantu bebephakathi kwabo lamaNazaretha bethi uShembe uNkulunkulu, kodwa sebephumela basabona uNkulunkulu. Angazi kanjani nakade bephimisa ngemlomo yabo bethi uShembe uNkulunkulu, namhlanje bathi hayi abakwazi lokho uShembe uNkulunkulu. Yebo wafika njengoba lonke izwe wafika. Uma ngabe entabeni zangakithi wabe sebona indawo angizungela kakhulu kwimininingwane abakhona la ndawo ekhona uShembe uNkulunkulu. Uma ebona le ndawo wayeseyithanda, kodwa kwasho ukuthi isikhathi sesisifishane. Wase kufika wayeseshintsha ibhantshi, mayeshintsha ibhantshi kwase kubuzakala ukuthi uphi lo muzi owawushiwe uNyamandala. Wayesekhunjiswa loyo wayeselandela ukuthi angazi umuzi, wayesedawakhiwe, wayesekhiphi ifaki. Wathi akuyolanda iy'moto la kwaNgulane, wayesebeka nomuntu ozobheka lowo muzi akhe kwaMsweni. Ngoba wayevele eshilo umnikazi wazo zonke izintuthu, ngoba nesango uma ngabe ebheke kwenyakatho, angifuni ukungena
endabeni yesango kodwa ngingena endabeni yalumuzi okubi ukuthi namandla wakaphiki kodwa ngiyathemba ngokuphambi kwethu uzokwakheka uma ngabe sekwakhiwe kwaba sekusala nje kanjalo kwaba sekufika umnumzane wasendaweni noma ngambiza noma indawo yazwakale ngesibongo wakwamdlule engibizi igama wayesebonene ukuthi akayithatha lezi imoto mhlawumbe wayisebenzisa ekhaya lakhe ngoba phela kuqala kwakhiwa nje kuqhakaziswe kufakwe nesiduli kwenziwa yonke into wayesethatha nje abalungu wathi hayi mangitholele ulungu ngizokwazi ukuyiphasa indlu ishoko wayesethatha-ke xolisa-ke nabajwayele ukuthatha izinto zikashela ukuthi kuyingozi ngelinye ilanga ngeke mnandi mhlawumbe ngaba mnandi njengamanje ngoba phela sishele uNkulunkulu futhi uNkulunkulu namjondala uma le ndoda ithatha ugodwa ayiwakuhle neyalungisayo indaba-ke isenzeka uma ngabe lishona ilanga ngolunye lobusuku kwasekhamnandi indoda usho njalo-ke namanje kwaqhamuka indoda evalile esingena njengomphanda yayisimbuza umbuzo ukuthi uluthatheleni ugodo lwami la uma lisekalala iqhamuke le ndoda ilizobuza hawu ugodo lwami walithathelani la endaweni yami emzini wami yamkhathaza-ke lomdlula indaba kwaze kwafika isikhathi ukuthi athi hayi ngawaphinda uyithule nini indaba uma kuyenzeka kodwa ukuthi ngibona akengicelela abanye abantu manje ngoba angathi ayisengangama angisakwazi ukuyigcina mina wayeseyo enduleni kwabamlindula laphaya ezweni lakithi kwakuthiwa umkhabela waziwa ngegama lokuthi uSirayeli babekhona kwakhona ukuhlomana nje khona naye wayesewubuza ukuthi hayi nginenkinga ndiyona ngithangele njalo bekhona indoda engibuza ukuthi ngithatheleni ugodo lwayo wayesibuza induna ukuthi iluphi lolu godo olukhulunywa walithatha wena ukuthi hayi impela ngithathile kuphi laphaya awu ungayikhomba le ndoda ukuthi angiyazi kodwa ngilithathe lapho wayesecabanga induna awungenzele kudlela khuluma wayesecela isabelelo ukuthi ake ngithini isabelelo ingane ngenhlanhla eyayizalwa ngumkhokheli wayesevula la ekuqaleni wathi akuselana nomuntu akuselana le ndoda okhuluma ngayo wayesethi umntu angawuyibele le ndoda komba babamkhulu labeleli iyo le ndoda awu uweseleni unekhatheli into kanjela usonileke wenzilana into kwanesenzeka manje kawula wamhlawulisa imali engangeshumi lopondo ukuyibiza ngasikhathi sakudala shumi lopondo nopondo abahlanu wayesebiza ecela umkhokheli ukuthi akamthandazela mhlambulule abeke kumnikelo uzohamba uye kumnikazi wesonto lapho la ekhona wakwenza ngempela wenza yonke into wayesebuyele ekhaya ubusuku nje bokuqala akalala walala nje ubusuku obuhle ngoba le ndoda yayiphindanga yabuya usemakosi ngicela ukwehlela ngenzansi ngifisa ngidlulisela
amakhosi ngekhetha inkosi enkulu yasebuhleni Manuwasa Junyazi Zulu. Balunge kakhulu izingane zayizolo ukukhuluma indaba endala kunathi. Kodwa Nkosi yamakhosi siyathanda ukufika. Sibeke nje lelo zwi elilodwa ngamazwana amazwi amaningi inkosi seshile. Kodwa Nkosi yamakhosi ngiyathanda futhi ukuthi mhlawumbe endabeni encane ngizoyisho lokhulumayo Nkosi yaKwaDlamini ngiyathandile sengikhohle ukuzisho kwazobe engazi ubani okhulumayo. Bangcwele la ekhaya sikhula sibancane sibuka inhlonipho yalapha ekhaya. Ngiyacabanga ukuthi inkosi lokhu ikhuluma ngako lokuhlala phansi angeke kuvele kuyiqhamukele. Ungathi sesiyagijima lapha ekhaya kugijima. Bangcwele ngifuna ukukhuluma indaba encane nje ezothinta kancane inhlonipho ngesikhathi sikaNyamanandala. Yini obabamkhulu abayibonayo? Olethando ojuli uma ufika lapha ekhaya ngibonile nje izolo abangcwele behlezi lapha ngaphansi kumele ndisibusiso ngoba ufuna umsebenzi yenzeka ufuna ukuyonikela lapha kwaba uthi baba ngicela umsebenzi Nkosi yamakhosi. Kodwa uthola ukuthi lesikhathi usunikile umsebenzi awuthathi. Kunamakhosana amabili Bangcwele owathi kuhle kusetshenzwa ePhakameni, umuzi wasemzini wasePhakameni asetshenzwa asahamba namakhosana aya ukubongela siyocela isibusiso. Athi mayesefikile kuye yathi Nkosi yamakhosi hayi senihamba makhosana. Bathi abomama sesihamba Nkosi yamakhosi sizocela isibusiso. Yathi ngizahamba umahamba endleleni niyodibana nomuntu omunye nodibana naye nimkhonzele kuye. Asayahamba amakhosana amakhosikazi ahamba athi mayisokhalweni kwaseqhamuke inkosazana. Uma isiqhamukile inkosazana ize ivunule kahle. Kodwa Bangcwele ayivunule kwevunule lapha ekhaya, ivunule ngemvunulo yasezweni. Kodwa ivunule kahle. Ize nayo inkosazana ize ithume iseseduzane ebesithi uqhele endleleni ibuke phansi ibabingelele. Awu bavunule nabomama
kepha bethuswe ukuhlonipha okungaka okuqhamuka nenkosazana. Inkosazana iguqa ngamadolo Nkosi. Kodwa eseyakhohlwa kodwa ukuthi ngabe sekuyiyo le uNkulunkulu akhulume ngayo ukuhombela ukuthi bamkhonzele kuye. Iminyaka saphilile alala vuka ngasasa wakusheshisa nje uzokhuluma ngeyodwa indawo bese ngihlala phansi akhona ebuya ngasasa vuka akhaya kuya eza afika lapha ekhaya ephakameni aphinde aya ubaba aseyovusela uma befika lapho athi inkosi yamankosi lawo nkosikazi sengiboyile lokhu yamakhosi sesiboyile ningikhonzele lo muntu ekutheni ngikhonzele kuye amakhosikazi athi inkosi yamakhosi asimbonanga kodwa sibona inkosazana kunenkosazana esigibele nayo endleleni ibivunule ngokwasezweni sangabona ngathi sekuyiyo umuntu uNkulunkulu sesimkhonzele kuye ithi inkosi yamakhosi ingilozi ukudla lapha ekhaya yona ngilozi lishile ebengimthole kuye inkosi zimbusise bangcwele yileyo indaba enginayo beyikhona lenye esozweni lakithi ebengingayisho kodwa wangishanga amafuphi ubaba inkosi yamakhosi phambi kwesihlalweni ngiyayithande ukuyilalela imikhulumo walapha ekhaya wagejwa ulalelizwi uyaphuma ulayini bangcwele ngizawuhlala phansi ezweni lakithi kunomunye umuzi ngeke ngimusho isibongo sabo ngoba khona kulo muzi bangcwele babekhonze inyanga bakhonze inyanga nje zaziwenza umsebenzi wesikhathi sazo kodwana zahluleka lo muzi ubizwe le ungene endlini yangenhla usetshenziswe usize impepho obejela abashini imithi yokulinda enze yonke into kunomlilo nje omile iyawuthi ngaphuma nje leyo nyanga iyawuthi ngaphesheya nje ikhuphu itabo sezindabeni lapha ababethe khona bese kuqala yashuma umlilo ushinga usumuzi sekuyinyanga bilomelo nalinda wakhamba umthuzeni wezwe lakithi uNazaretha abafana nomfundisi uNtetho wasemona wasethi hayi akenini umfundisi niyobile lolu daba kwasho njalo ukuthi sizolelulela wathi siyathanda ukuthi uma sicawa izinto bese siqonda esihlalweni kanti bakhona badrotshelwe thina bese siyabe umsebenzi njani basebenza umfundisi bafike bambika umfundisi umfundisi sesehlulekile sesathi sizalo ukuthi uma siyangena neyinyanga umuzi uyasha unyanga nonyanga nje umuzi uyasha
wasele mfundisi ethi cha akeke unikwa ekesokubika ezulwini akesiphambili yokubika okomele usemakosile nasekubikiwe yathi sezulwini yathi hamba mfundisi ukhona amanazareta leyo ndawo wonke amazalana aleyo ndawo ahambise umkhuleko kulo muzi akuhambele nje kulo muzi amise umkhuleko ungabe mazwe senawo imithela lo umkhuleko ngabe basaphila nabantu masiya asayafika amanazareta amancane bathi uma bekhamba ngaphezulu beka umuzi phansi lapho wake khona base bebona amantombazane asumhlobo umuzi kodwa bangabiki wona ukuthova sukukhulunkulu sishwala kule msebenzi ayimishani umsebenzi midala yini ngabona namhlanje sikhuluma ngonyama ndala yini ngabona namhlanje sikhuluma ngomsebenzi yakhe bangwele besa mabefika la bafika bakhwelele ekhaya bahlale babeki ngomazamo bafike imazaketha baroke basamanga zoyenza ukuthi abasabona amanazareta wasebeseduza kodwa bekhamba apha phezulu babona umuzi umhlophe ngomhlophe manazareta wafika wabulewa sulana lesothatha uphindanga wababona umlilo kulowo muzi engathanda khona base baphenduka bonke abantu bakhona Nkosi yamakhosi ngicela ukwehlela ngezansi maningi amagama inkosi iyawubusisa izwi layo Kaya inkosi enkulu yasebuhleni noMnumzane Nkosi sikelela ubaba Yusufin lonke ikhona emhlabeni ngikhetha wena Shem. Ngiyabonga Nkosi enkulu yasebuhleni kaManazareta. Mina ngicabanga ukuthi abaningi bayamazi. Ngaba ukwenza nje kokuyimezana masenizozisho ngoba angikholwa ukuthi khona ongamazi lapha ebandleni kaManazareta. Ngizayivela ubaba Muthi ngolenkosazana hlala isikhathi eside sebenza baba uThixo lenkosazana kuze wahlala ubaba uNyazi lezulu
nokho bese ngisebenza leyo msebenzi andithuma yona ubaba ngisekhaya ngihambe ngiyenze angikholwa ukuthi khona ongamazi kahle bayibhiliyoni amangasi ake mina ngwazi lokubenisathi bangasi wonke mina ngumzukulu wenkosi Magemegeme ngizalwa ngamazibulo ayo inkosi uMagemegeme akekho ongayazi inkosi uMagemegeme umlando wayo bayawasa inokuvilapha-ke ukuhlehla ukukhuluma ngento ekude kakhulu kusuke bese kuthathela kodwa kwanamuhla noma bengafisi konthemba abaze ushembe uNkulunkulu ngempela namanje ngisaphinda ngisasho ngikushembe wena uNkulunkulu uqobo lwakhe ngomeyo odlule silapha eGibisela umqondo wami ungathatheka ngahamba abona ngangasichaza lutho abayinkinga nangasikwenze njani ngahlinza-ke umuntu uyalazikwabo ngahlinza ayikho into ezenziweko la emqondweni kimi kodwa ngase ngishembe wawukhona inyazulisizo ngesikhathi ngishawa ngekhanda lingibulala ikhanda umkhondo ungena lapha eshiyeni ngaphezulu okumvuthe idepho umkhondo osuke emlibeni ngithe nkosi yamakhosi lamandla kwaNkulunkulu kimi bakhona ngeke ngize ngulibale nanini noma ngisehlathini noma ngisekhaya ngenze ngulibale indaba enkulu emfisa ukuthi ngithi ukuyilanda babamkhulu sebeyawazi umlando wakho ugcwele emarendweni ukuthi babamkhulu wathi ukhonyiwe ezweni lakwathi kwathi ukhonywe intombi yasesizulwini yakwaShem wamisa iduku elimhlophe laqwayizi ikhonywe intombi yakwaShem yafika le ntombi yathi aphume yonke into ekhona ekhaya eyizithixo bawukhipha kodwa kuphelanga washiwo kodwa yathi mayisingene ekhaya kuba phezulu emshaweni lapha hawu lo wanguhlo lapha nanimshiyelini lo animkhipha ngani lo hayi batatazela babamba bayeka inkulunkulu yayimphethe ngaze yagibela kanjani endlini umthatha-ke yambeka ngaphandle kodwa mayesehambile inkosi yamakhosi base bebuye bembuyisa uye nosiphethe lapha ekhaya osibula lapho lapha ekhaya ngicela shembe kumanga lethu ngikhiphe lo muntu wena nkosi yamakhosi uba wena ungena nkosi endlini kuvaliwe ungavula kuvaliwe wena endlini amadoda ngena wena shembe umkhiphe lo wamusho uhlezi enkosazini namhlanje naye ingencane yanikezwa uninazala babamkhulu wayeyinika uninazala wakhe lo makoti ihlezi kuye-ke le nto kodwa kubuhlungu nakho konke kuthiwa ayizokwenza ayenzi khona isiko lelingane zakhe iqeda selingane yodwa yomfana naye ngiqalisele ngoma ayihlezi ekhaya ihlale entabeni ngiyacela shemumxoshe lo muntu aphuma hamba nabo babamkhulu makasuke ezandleni zakhe lo muntu makahamba ahamba kuye lapho eqhamuke khona cela-ke nkosi ukuthatha lelizwi lokuthi-ke bathi mase bephumile bombela nenkosi yakwaDube bahamba nayo ifuna indawo yokwakha bakhomba indawo eyiningi phezulu lapha empembeni esikoleni bakho
ikhomba indawo eyiningi ayithandanga ukuthi inkosi yehla njengomgwaqo lokhu isifaka bikho umgwaqo-ke bekumkhuzuko yonke leya ndawo kwimzila leyinkomo ebheke ediphini uma isihambile-ke inkosi yafika yakhomba phakathi ehlathini yathi ifuna leni yahlathi kwathiwa hawu ngayangeshembulo lapho kuhlala ezinye esingazazi lapha kunamakhosi akhona lapha izinto zawo labantu ababizwa ngamathakathi kodwa abantu ababizwa kanjalo noma kuyihlahla lento noma kuyishwa ngasi kodwa khona babizwa ngalezo zinto babenza khona lezo nto ngisho ungene inkomo laphaya wayengayilanda umbane yayizilivumele ngomayeke wangena umfana yekabuya akunganguwe lapha eGibisini manje-ke banazalethe bawakha-ke lowamzekeli lushembe bathi masebeqedile angazi bawakhe isikhathi sakanani kodwa bathi masebeqedile basebephuma sebewakha umuzi wakwabenginkosi wafuna ushembe wawakha lo muzi wathi inkosi nakhona kwakuningi okwezimpi kunezintwanyana zakhona zingaqondakali labantu abafishane bona abantu abafishane obangaka labantu labangazi labantu bekutulini manazo laba bangaka kweyinkovu kuyilabo bantu abandala ababekhona ngaleso sikhathi abafika wakhipha wonke leyo lushembe wakhetha inyoka bezikhona-ke njekhaya nami ngikhula kodwa bezingalumuntu bezihamba nje mayeseqedile waselushembe kulo muzi wakwabenkosi lo muzi unamasango ayi-7 amasango awu-7 wasithi wena nkosi yakwaDube lo muzi lona engwakha lapha ngowami kwabika inkosi kodwa wena uzohlala lapha kulo muzi onamasango ayi-7 mina ngizohlala kulo wana wakho waseGibisini lo muzi waseGibisini wakho kushusheme umnikazi wento zonke ikhona emhlabeni kodwa umama ukhulume kusuku ngimthandile lo wamama mayethi enkandla ezweni lakuwo kade bethabaza besamafethafetha yonke into emnandi bethabaza amakhosi size nathi Jehova sokahle namafethafetha ulapha ezweni lakithi siyacela nathi wahle namafethafetha angifuni-ke ukukhuluma kakhulu ngigxile ngasemlandweni wesintu ngoba umlando uhamba ngokuhlupha abantu bayaxabana ngomlando ngifuna ukusho ukuthi kuleli yakhaya hayi shembe sekungena wena sekubona wena ukuthi lapha ekhaya kunani ngathi kunesilwane ngesona angazi sisilwane sini cela shembe silungisele ngeke ngiyixelele mina ngedwa ngoba bakhona abafowethu abakhona phakathi kuleli yakhaya usemakhosi manje ngishiye leyo ndatana cela ukugxumela kuleyo ukuthi ukombela kuthiwa wehla evela bahleke wehla wayenelisiwe sehamba evalelisa wehla eminelisiwe sakithi waGibisile wafika wavalelisa wayesethi uyaba manje intombi mayizogana iyaba wayesaba esethi abantu abathakathaka
abathakatha kakhulu bese bengayisoli ngoba uma ngithakatha kancane isigwebo sokuthakatha kancane ukuthatha kakhulu siyefana wathi ababulali mababulale kakhulu ngoba besamulala umuntu oyedwa manje bulala abantu abaningi ukuze ungayisoli mhlawumbe usufakwe lapha etilongweni bathi wayesho ngalaba ugogo wami beyinkosazana yembokode bomvu egane lapha kwakubhethuka umafungasa walapha kwamadida lapha kwaZungu kwasine kwaZungu bathi le mafungu benyukile kwakubhethuka soke bethu ugogo wami uqobo lwakhe ngqo wamethi igama ugombela wathi unomageja bathi abantu unomagece hayi wathi unomageja ngoba wayekhona ukulima kakhulu bathi basedlule sehamba eyale nyakatho ngithi lapha esake saya khona imbazwane lapha imbazwane kulo mzolapha imbazwane ofuna imbazwane kancane lapha seleni ngiyabonga wayesedlule semseleni lapho wafika khona uprofita uMusi esenakho ukufudumala wayelokhu esuke ethaleni ngezimo ekhala ukuthi uphuze itiye kwabamkhulu wathi uphuze itiye liphethwe inkosazana yazomnikiti waliphuza kodwa wayiphuza mntanamoja kule noma ngaphuza leli tiye na ithi ingane babangajabula bantu bamuza wayiphuza lengane kwaze wabathathu waliphuza leli tiye yonke lanihamba lilwa nempilo yonke le ndlela hambe fanelisa nje ulwa leli tiye emzimbeni wuyo nanokuthi ingane ihambe nzima iphethe impahla kababa akulungile ngoba umuntu uthishiyana noyibhaswa umuntu athathele lokhu asale ezinye kulelithi ithathele lithi lengalihambe hambe ingene kwaba emnike uShembeke uyenza leli ingozi eyibona ayenze njengamungu uShembeke yazazi yethu uNkulunkulu akafi yena kodwa thina siyakhala mase kwenzeka leyo nto siyakhala wathi mayiseqedekele wafika eseprofita lo mzi wasempande ukuthi khona umuzi engasawakhanga ukuthi inkosi esibili ezako iyowakha lo muzi sengiyaphenduka ngiyabuya uyabuya uShembeke mayisebuya bathi wehla lapha emakhosi wehla ngenyawo wesilozongena lapha eMpuzi uma efika lapha eMpuzi wafika khona wasakha amadokodo wathi wenza umhlangano wamadokodo wensuku eziwu-7 wawenza lo mhlangano ngombene esefuthumele njalo mbele wathi mayeqeda lo nsuku eziwu-7 wasephuma-ke eseya ngaphesheya laphaya eMkhayidini mayesefika eMkhayidini kwaqina lento esilokhu imdleko elokhu engaphelile yaqina kodwa bathi wayebiza abantu abeza abantu benza amathandazo uShembeke hayi akuShembeke Shembeke uyisilwane somuntu ayena umuntu isilwane wayebakhulekela abantu Kaba behlanza abantu behlanza amadimoni abantu bekhala abantu bekhala ukufa ufuna ukufa emzimbeni kuwo uma kunjalo bathi mase kugcina esethi bantabami uma sekufika isikhathi sikaNkulunkulu uNkulunkulu esengibiza anokuthatha iwashi nilibeke lapho ngaleso sikhathi okungaso umphefumulo
Sona sikhathi lesi eniyobisa ngaso isonto abeyongikhumbula ngaleso sikhathi nami ngiyobakhumbula. Bathi waqhubeka wathi ake ngikhuluma noNkulunkulu ngithi Nkosi ngiyavuma ukuhamba nqami, kodwa Nkosi ngiyadabuka ngoba ngihamba kanti sawuphelelisile umsebenzi wakho owawungithume wona. Bonke abantu bakhiqiza umlomo wabazi umsebenzi wayithunyiwe uShem. Uthi laba abantu abangithume kuwo abasizwe inqondo zisobala uzongithumile kuwo ukuthi angiyobakhulula. Manje sekufika isikhathi sokuthi ngihambe ngiyafaka kancane ukuthi kodwa ngithi ngiyobashiya sebedla amasi obisi iy'nkomo zezwe labo. Angazi ukuthi ngiyohamba bashiye besenje, ngiyohamba bafica benje ngisabashiya basenje, kusho uNkulunkulu wabantu. Uthi-ke lo oxoxayo babamkhulu wayethi uma ekhuluma lento kufika inyembezi besethula ngoba wasezulwini. Konke lezo zinto ey'njalo-ke siyayikhumbula ukuthi mhlawumbe Shembe noma usushesha nje kulo nyaka usheshela lapha ePhuza lapho hlala khona ukhombela wenza khona umhlangano madokodo. Mhlawumbe sikoshesha siyongena emkhayidini ngoba umkhayidini asiwushiya ngoba singawuthanda, sasiwuthanda umkhayidini kakhulu. Futhi angazi ngithi uShembe uma yini nomsindo uvele eshiye phansi. Angakwazi lokho mina bengimncane bengasho ukuthi le mina uShembe yonke into ngekashembe. Kodwa-ke siyabonga Nkosi ngoba uyasifundisa ukuthi yonke into enephi asiboshesha kuyo kancane siyiyeke bese sinikele uNkulunkulu sithi lana wena Shembe ngilela wena Nkosi yamakhosi. Nami Nkosi ngiyayibonga le mvulo ukuthi ngalolu suku lwanamhla nhlanjululwe nabo laba abamhlophe esesabe kubo sebathi hayi wena ungalethi wena wayivumela imvula ihlale emzimbeni kuwo. Ngithi naha lokho indoda enjalo ukuthi imali inanihlala endlini, lokho indoda enjalo leyo. Ngiyaphuma nje mna jonqebile muyeke ngejwane ngesula kodwa nje ngiyaphuma. Shembe siyabonga Nkosi yamakhosi, ngicela-ke ngalawo mazwi osezulu nomhlaba wabusise wena Nkosi wami, qeda ukugula Nkosi ukukhona emzimbeni. Ngikukela lapha nje ngiyaphinda kodwa awusagugeki kahle. Lokuhamba nje inyawo zami ziyahambeka kwathi akusagidi sengaba umnqolo nje. Into engasi into engenzeki empilweni yami, kodwa-ke ngomubi sekwenzekile. Ngiyacela Shembe lokhu kufa ukuchithe Nkosi, uqede Nkosi lapha ekhaya. Qeda nje yonke into embi lapha kuleli yakhaya, usiphe into enhle Shembe oyingcwele. Siyabonga Nkosi yezulu nomhlaba, cela isibusiswe Nkosi. Amen. Amen. Ongeni, come to
ngithi ngicashile baba lezulu lavele lathi ukuhlehla ngongena impondo imvula kodwa ke shebo ingcwele abantu bakho abayingcwele sebemandile ngiyaloba nje Nkosi yamakhosi igama lami nami encwadini yokuphila nami ngicela Nkosi yamakhosi ukuthi ngigezeke njengoba usushilo uNkulunkulu wokhokho bethu ukuthi namhlanje asigeza lokhu siqala izolo ebusuku sigeza namanje asigeza ngicela ke Nkosi ukuthi ngigezeke ngesikhathi babamkhulu ngizokhuluma indaba nje yodwa ngihlale phansi ephuma ezweni laseNtabazo Harrismith useyavalelisa ugombela isitimela esamampondo uvalelisa amakhosikazi wakhe nabantwana bakhe kwathi unkosikazi kababamkhulu wokugcina okwakumancube wayesiyamuphelezela ubabamkhulu nomngane wakhe ubabamkhulu owangumfundisi weyinkonzo okwakuthiwa umfundisi uMahona base bemphelezela ubabamkhulu bathi masebevalisana indlu enkulu yasezulwini yayise ikhiphe ihembe elimhlophe ithi baba isipho sami lesi uthando lwami lokuqala nelokugcina engiyocela ungikhumbule ngalo uma usuya kulelizwe othumizwa kulona uNkulunkulu manazaretha amahle asezulwini nalapha ekhaya njengoba uNkulunkulu ekhona kulo muzi omkhulu kangaka wakhe wasempuza kuyohamba phambe lifike lelo thuba lokuthi uNkulunkulu avalelise aye phambili ngoba umhlaba wamushe ngumlambele kodwa ngiyafuna ukubuza umbuzo omncane nje ukuthi wena uvalelisa ngani uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu lapho yakhona uzungumbuke ngoba sonke njengoba sikhona sinamanazaretha akhe ayingcwele kithi ushengu umyeni uma ke sevalelisa umyeni phakathi kwalo muzi wasempuza wena uvalelisa ukuthi shengu umkhulu wathi umfundisi loyo wayehamba naye phelezela ubabamkhulu wabe sekhipha isigqoko sakhe wayithwala ekhanda lakhe umfundisi wayesesinika ubabamkhulu ugombela isitimela samampondo uthi ngani wami lesi sigqoko sami ngiyamnika sona ukuthi lapho yakhona uzufika ilanga lingakushisi uzakhela ithunzi ngalesi sigqoko ngoba uthi ubizwa uNkulunkulu ngizoyenza bemfushane le ndaba manazaretha amahle wamukela ubabamkhulu lezo zipho waqhubeka nohambo lwakhe wehla elizobheka mina nawe ukhona indaba engifuna ukudlula kuyo elengiyathinta umnguni inkosi kaMakhasi mehlala ukhuluma ngendaba yemizi eyakhiwayo yakhela uNkulunkulu ukuthi khona abanenkinga nalokho into nento kenziwa uShembe noma yenzeka uShembe suke inayo impendulo uthi ubabamkhulu wayakha umuzi wakhe uqala wasebhedazitha eHombisi useuqamba igama uthi lapho sebhedazitha Homes uhome lo wesingisi kodwa wayesefaka S ekugqibeleni noma ekugcineni wathi Homes sebeyambuza abafundile nabafundisiwe ihlakanipho zaseNanda zithi Shembe yini uthi lo muzi uBhedazitha Homes ufakwe esegcineni ngoba ungafundile akwenziwa lento yenzayo amakanjwa kanje fanele ukuthi Bhedazitha Home uyabaphendula kwabamkhulu uthi
Ingoba anazi mina ngibona ngamehlo semhlabeni. Lo muzi uzoqala kodwa uyisekelo imizi yonke kaNkulunkulu umhlaba wonke izophuma kulo muzi. Yingakho ngithi homes. AmaNazaretha sethi namhlanje homies. Ngoba thina abantu izinto zayingqamulela. Kuthiwa ise homies, ise homes. Kwasho babamkhulu. Isiyakhiwe le mizi wakhiwa nomuzi wakithi ezweni lakithi eMapondweni eNhlanhleni ngo-1915. Ubabamkhulu wayakhona eNhlanhleni. Uthema eseNhlanhleni ubabamkhulu kwenziwa umthandazo wokuvuka njengejwayelo ngalolu suku. Uma kwenza umthandazo wokuvuka-ke wawenziwa ngo-7 o'clock ekuseni uze uyophela ngo-7:30. Ukushintsha washintsha la eMphendini njengoba uMzwanele wabuyelwa ku-9. Utheko babamkhulu eselapho eNhlanhleni emva komthandazo wokuvuka kwabe sekuqala inkonzo yeyiguli, inkonzo yokuthandazela abantu. Ubabamkhulu ngalolu suku wayehleli esihlalweni, basebenza abantu phambi kwakhe bezothandazelwa. Phambi kwakhe ubabamkhulu kwakukhona itafula nje encane, phezu kwetafula khona iTestamente, iBhayibheli elincane ebeke naso lesigqoko okwasiphiwa umfundisi. Kuthebeza abantu, kukhona yonke into yabantu, khona neshosha, khona nabathwele ngamatshali. Kwase kusuka ishintshane lapho babamkhulu ehleli khona. Sasesithatha lesigqoko saphepha isigqoko sayowela kulo muntu othwele ngetshali lokade walala phansi. Sathi masuwela phezu kwakhe lesigqoko sikababamkhulu ayesiphiwe umfundisi. Waqala kulo muntu waqaqela imsipho, waqaqela amathambo, waqala ukuqaqaqa, wavuka wama ngenyama. Wayesesuma babamkhulu ewesuma wasosha lesigqoko wasithintitha. Wathi mayesithintitha babamkhulu uthi bantu bami lesigqoko kusuka namhlanje akusona lesigqoko engisiphiwe umfundisi. Lesigqoko namhlanje sesiyinsingiso. Isigqoko esikaNkulunkulu sikungcwele kaNkulunkulu. Ngiyakhumbula ngelinye ilanga inkosi yasemathuneni endala eKhotheme kuthiwa ikhanda kakhulu, yafika emzini wasephakameni. Inkosi langa yakhipha sona lesigqoko yasibeka phezu kwekhanda lenkosi. Sungalo langa iphilanga inkosi yaphathwa ikhanda. Ngoba lesigqoko siyinsingiso. Ngikwezwe kaMaNazaretha njengoba semaningi kangaka uSemakhosi owaphendula umhlaba wonke ekhalela nje ukuthi uma sibona isigqoko ngoba suke ufuna ukubona insindiso yakho Shembo ingcwele. Nalowo mazwi ngiyabonga. Inkosi uSemakhosi. Siyabonga amazwi omnandi siwaphiwe ondaba izitha inkosi zibabusisa. Sizobhala inkonzo yesikhumbuzo sikababamkhulu ngesihlabelelo